Ovo je jedini Note kojeg ove godine trebate gledati, baš kao što je to bio i onaj Plus prošle godine, a za kojeg ste vidjeli recenziju jer ste pretplaćeni na kanal, naravno. Zapravo, ako niste pretplaćeni na kanal, nemojte se uopće pretplatiti jer bih mogao reći nešto realno o ovom uređaju, a to možda ne želite čuti ako volite baš Samsung. U tom slučaju pravac na neke strane youtubere jer oni će vam sigurno reći sve najbolje o njemu. Note 20 Ultra 5G, takozvani semafor. Vrijedili i ove godine ona moja da je Note, a sve ostalo samo smartfoni. Sve mi je teže tu tvrdnju potkrijepiti, no mogu reći da se Samsung zaista potrudio, barem oko nekih stvari. Riječ je o vrhunskom uređaju, najvećem Note do sad, izuzmemo li tablete koji nose isti naziv očigledno. Izgleda prekrasno, barem dok se ne zapacka. Koliko sam shvatio, bijela i crna su ove sjajne verzije, a one neke zelene i smećkaste su mat, pa se one valjda ne packaju. Zapravo ova moja crna je najveći problem od svih verzija jer se ona najlakše packa, no vjerojatno ćete staviti neku maskicu pa vam niti to neće biti problem. Da, i Misla Bušić, Mob HR i to, idemo dalje. Gotovo 7-inčni zaslon, 6,9 inča točnije, protegao se od ruba do ruba s malom rupicom za selfie kameru smještenom centralno. I ne samo da je fantastičan, već ponovno najbolji zaslon kojeg ćete pronaći u jednom smartfonu bez daljnjeg. Ovakvu vidljivost na suncu nema niti jedan smartfon kojeg sam isprobao do sad. I nije samo vidljivost na suncu tako je perfektna i bolja od svih drugih uređaja na tržištu, već i sve ostalo. Ali i još veća osjetljivost na dodir i taj visoki refresh rate od 120 Hz, ali i još bolja osjetljivost na dodir olovčice. Pisanje je gotovo kao na papiru. Odaziv je spušten s 42 milisekunde na 9 i mogu reći da se to stvarno dobrano osjeti. Definitivno u rangu onog iPada i njegove olovčice. Ovoga puta olovčica je smještena na lijevu stranu, što je možda malo podređenije ljevacima, ali s obzirom da ju nećete vjerojatno vaditi baš toliko često, to i nije toliki problem. Fizički je identičan lanjskom modelu ako nekog zanima. A uz nju je i glavni zvučnik kojeg nećete tako lako prigušiti ako ga držite u desnoj ruci naslonjenog na mali prst. I tipke su ove godine smještene na pravu stranu i na Note liniji, sve tri na desnu na dohvat palca, svaka čast Samsung. Unutar slušalice je drugi zvučnik za stereo efekt, a dok nisam isprobao bolji zvučnik na lanjskom Note 10 Plus, ponovno, bio sam uvjeren da je baš ovaj fantastičan i bolji nego ikad. Što si u tome što sam prije ovoga koristio Huawei P40 Pro Plus, a on nema stereo zvučnike jer to je Huawei i onda sam mislio da je ovaj fenomenalan i lako se zavara čovjek kad ne zna nešto bolje. Nije da je zvučnik loš, samo smatram da je prošle godine bio još bolji. Ono što sam očekivao od Samsunga vidjeti s ovako skupim uređajem je 45W punjač u pakiranju, jer vjerovali ili ne, čak se i najnoviji iPhone 11 Pro Max brže puni od 0 do 50%. A možete misliti koliko sam ja tek bio šokiran kad sam ovo saznao. Huawei sa mobitelom od 300 eura isporučuje 40W punjač, Xiaomi na svom top modelu isporučuje 120W, a Samsung je i dalje na 25. I da, nemojte kupovati onaj 45W punjač misleći da će on nešto pomoći. Neće, neki koji su ga imali malo duže od mene su uspjeli isesirati to i ne puni se ništa brže, tako da nema smisla kupovati jači punjač. Baterija mu izdrži pristojno, ništa spektakularno ili na razini koju sam od Note očekivao. Vjerojatno će vam izdržati cijeli dan ukoliko ga zadržite na 60 Hz osvježavanju, ali ukoliko se prebacite na ovo adaptivno 120 Hz, nije konstantno na 120 Hz, već samo kao po potrebi, onda će vam izdržati malo kraće. Naravno, to je Samsung pa možete niz prilagodbi napraviti, tipa ugasiti Always On, prebaciti se na tamnu temu i tako tih nekih još par trikova i onda će vam autonomija sigurno biti dosta bolja. Znam sigurno i da ima vas koji ćete prigovoriti na to što je u ovaj uređaj ugrađen Exynos, a ne Snapdragon kao u Americi. Nažalost, takva nas je verzija dopala. Ali, uzevši u obzir cijeli set mogućnosti koje ovaj uređaj nudi, zbilja mislim da vam to ne bi trebao biti presudan faktor. Jer ako vam je to presudan faktor, onda Note uopće nije uređaj za vas. Sve se otvara iznimno brzo, a Samsung ovo sučelje radi bolje nego ikad. Ima pregršt raznih opcija i trikova, šteta još uvijek ne normalni T9 način brzog biranja kao na svim ostalim Androidima koji prepoznaje i ime i prezime. To očito da nikad nećemo dobiti kad već nismo ovih zadnjih 10 godina. Ali zato ćemo dobiti 3 godine nadogradnje, odnosno točnije 3 veće nadogradnje softvera u odnosu na 2 kao što je to do sad bio slučaj. A to je za svaku pohvalu.
nije kao Apple podrška, ali definitivno korak naprijed i najbolje u Android svijetu. Imate i 256 GB interne memorije na raspolaganju, a koje možete dodatno proširiti memorijskim karticama, a i 12 GB RAM-a, što bi trebalo biti dostatno za većinu korisnika. Kome fali memorije, ima naravno i model od 512 GB sa još 16 GB RAM-a, ili ovako nešto ekstremno, ko voli nek izvoli. S Pen je kategorija za sebe, a u posljednjih nekoliko godina potpisao sam toliko dokumenata na mom Note 9 i općenito prijašnjim Note modelima, da je samo ta funkcija vrijedna zadržavanja na Note-u za mene. Svaki PDF dokument kojeg sam trebao printat, a nisam, već sam samo izvadio olovčicu na Note-u, potpisao dokument i vratio ga odmah e-mailom, spasila me svih gnjavaža oko antičke tehnologije ugrađene u printere. Oprostite gospodine, fali vam žute boje, ali dokument je crno-bijeli. Ne, znate, mi imamo malu primjesu žute na printu crno-bijeli dokumenata, tako da oni izgledaju posebno. A kad sam već kod antičke tehnologije, sjećate se onih starih mobitela koje ste mogli baciti na pod i nikom ništa. Da, vjerojatno to nećete moći sa ovim Note-om napraviti, ali tu je ugrađen novi Gorilla Glass 7 Victus, mislim da se zove Victus, nemojte mu za riječ, uglavnom kao otporniji još na padove. Ako neko želi da ovo testiram, da pače doneste vaš Note 20 Ultra, ja ću isprobat, snimit sve i vidit ćemo koliko je otporan. U svakom slučaju pozdravljam bilo kakav napredak u ovom pogledu jer se mobiteli prečesto razbijaju. Moram još reći da mi ovaj semafor od zada uopće ne izgleda toliko loš. Ok, nije baš oličenje ljepote, no to je isto subjektivni dojam. I začudo, ne klacka se dok tipkate, jer grba je toliko velika da se klacka samo taj gornji dio kad ga stisnete, a u njemu se obično ne nalazi ništa na zaslonu što vam treba, tako da sve 5 samo Reno 4 i 3 kamere na polođini. Da, nema ih više 4 kao na S20 Ultra. Dvije su iste kao na njoj, ultra širokokutna koja i dalje nema autofokus i ova primarna 108 megapikselna brutalica, a ova treća telefoto je nešto drukčija. Subjektivno bih čak rekao da je ta 12 megapikselna nova telefoto kamera bolja nego ona 48 megapikselna u S20 Ultra, no uz sebe imam samo P40 Pro Plus, tako da i nije baš ovo ravnopravno za uspoređivati. Uglavnom i ova posluži stvarno svrsi dapače. Koristio sam je relativno često jer smatram da je jako dobra. Nema više 100 puta zooma, tragedija jer jednako je bilo niš koristito. No možete do 50 puta zoomirati što je po meni dosta i logičnije jer je do tu to bilo čak i donekle iskoristivo. Ali dobro, s kamerama nema brige. Ova četvrta što fali je onaj TOF senzor koji je kao pripomogao pri kreiranju lažnog bokeh efekta kod portreta, ali šta ja znam, nisam nikad ostao toliko uvjeren u te lažne portrete. Uvijek nešto zabrljaju. Zgodan dodatak bez kojega se očigledno može. Evo, ja sam prvi primjer da se može bez njih jer sam do sada imao sve moguće te kamere koje imaju taj TOF senzor i na mom Instagramu još uvijek nemam 10.000 pratitelja. Tako da, vidite, ništa niste propustili. A i portreti su čak bolji na Note-u bez TOF-a nego na S20 Ultra sa TOF-om, barem subjektivno. Nema mjesta suzama za očigledno bespotrebnim senzorom. I dalje imamo mogućnost snimanja 8K videa, čak bih rekao na malo višoj razini nego zadnji put. I to bih čak rekao da je ovoga puta i stabiliziran donekle. Dok snimate čini vam se kao da sve nekako podrhtava, a onda kad vidite snimku vidite da nema podrhtavanja, kao da je sve ispeglano. Ako hoćete koristiti taj 8K, onda morate ući u ovaj profesionalni način snimanja videa, a koji donosi zaista pregršt opcija da sam ostao blago rečeno iznenađen. Pogotovo kad je snimanje zvuka u pitanju. Nešto slično kao što je LG napravio s njihovom V serijom. Možete čak iskoristiti Bluetooth slušalice za snimanje zvuka, što bi doduše bilo vrh vrhova za vlogere da to radi i s prednjom kamerom. Zbilja ne znam zašto je Samsung to ograničio samo na stražnju kameru, nema nikakve logike jer pravi benefit bi bio da uzmete selfie stick, stavite mobitel na njega i sa Bluetooth slušalicama pričate po prometu ovo ono i čuje se samo vas. Dobro. Imate čak i histogram, mada nije baš najvjerniji, ne znam kako i zašto, siguran sam da je softverski problem. Šteta je to što možda nemamo nekih log načina snimanja kad se već ovoliko potrudili, ali dobro, nećemo pretjerivati. Zato imate kod manualnog fokusiranja peaking. To vam je ono gdje vam točkica zasvjetli u crveno i onda vi vidite šta je zapravo u fokusu, a šta nije. Svaka čast. Samsung konačno opet guraš industriju u nekom dobrom smjeru. Istina, ima i to LG prije, ali on ne može gurati industriju jer ga nema nigdje. Tako da, bravo Samsung.
A po prvi put mogu reći da nema očite razlike u kvaliteti između 4K videa u 30 i 60 frema. Obično bi 4K u 30 bio osjetno bolji, ali ne i ovoga puta. Tako da slobodno snimajte i u 4K 60. Ili ako se osjećate malo više profi, možete snimati i u 4K u 24 frema po sekundi. Da, nije za sve, ali oni koji razumiju bit će oduševljeni. 8K se uvijek snima u 24, a možete snimati u 21:9 omjeru i 16:9 omjeru stranica. Sve je H265, tako da oprezno ako nemate neku noviju mašinu od kompa na kojoj ćete ovo gledati, kao što ja imam u ovom Cooler Masterovom prekrasnom kućištu. Možda sam trebao snimiti video i za to, ali to vam nije zanimljivo sigurno, jel da? Noćne fotke su isto kao mrvicu bolje nego na S20 Ultra, ili mi se barem to tako čini. Ostao sam vrlo zadovoljan, pa čak i u usporedbi s mojim P40 Pro Plusom, kojeg trenutno koristim kao primarni uređaj, a to je za svaku pohvalu jer svi znamo da je Huawei tu generaciju ispred svih. Selfie kamera je ok, mislim da ćete biti zadovoljni s njom, samo se uvijek prebacite na ovaj širi način fotografiranja za najbolje rezultate. Ne znam zašto Samsung uopće ima ovaj kao crop kad je u pitanju samo jedna kamera i lošije fotke ispadaju s tim cropom nego kad stavite na široko. Uglavnom nema apsolutno nikakve logike da to rade. Generalno sam stava da se dobra fotografija ne dobiva s fotićem nužno nego znanjem, ali ukoliko nemate prevelikog znanja, budite sigurni da ćete s ovim dobiti stvarno jako dobre fotke. I da, u odnosu na S20 Ultra, ovaj više nema problema s autofokusom jer mu je na pripomoći ovaj laserski autofokus, tako da još jedan plus za Note. Kvaliteta signala pak ovisi o vašem operateru i pokrivenosti, ali što se ovog dijela uređaja tiče, mogu samo reći riječi hvale jer je imao odličan prijam, čak i na lokacijama gdje je prijam bio nešto lošiji. A i slušalica je odlična, poslovična za Samsung. Možda je malo vrh uređaja oštriji nego na što sam navikao, ali da, to je sitnica. Nego kad se već došli do tu, da vam još malo ovu olovčicu pokažem i kako možete mahati s njom kao Harry Potter u prvom dijelu sekstologije serijala, u prvom filmu. Kako ono se kaže. Uglavnom onda kad se tek učio mahat s olovčicom i sve krivo radio. Tako sam i ja. Zapravo je najzgodniji trik s njom izveden s daljinskim upravljačem kamere, predstavljen još s Noteom 9. Kliknete gumbić na olovčici i uhvatit će Note fotku za vas. Recimo ovako ko ja, naslonite negdje smartphone, brzo otrčite negdje i okrenete fotku i onda se još brže vratite po njega prije nego padne. Da, dobar trening živaca, hertz na 220 vjerojatno. Sad kad ovo sve pogledam, nekako imam podijeljene osjećaje. S jedne strane, teško je opisati iskustvo korištenja ovoga uređaja jer je fantastičan. A koristio sam zbilja drukčije uređaje poput Folda ili Mate XS. No taj Note je uvijek nekako Note. Je li to do prekrasnog zaslona, stvarno, vrhunskih kamera i pregršt trikova? Ne samo s kamerama, već i općenito pregršt trikova u softveru i tog obećanja na 3 velike nadogradnje. Ili se možda drogiram, ne znam. Može biti da je do olovčice. U konačnici mi je drago što mogu reći da je Note i dalje Note, a sve ostalo samo smartfoni. No iskreno moram izreći i malo žaljenje za nekim drugim vremenima kad je Note bio nešto drukčiji. Ne ovakva šminka i komad prekrasnog uređaja, već tank s kojim možete bez problema izdržati cijeli dan i sve moguće situacije. Imao je apsolutno sve. Kad se niste zamarali s adapterom za slušalice ili čekanjem da se napuni jer se u to vrijeme punio najbrže od svih i kad mu je baterija trala i trala i trala. Kad ste imali Note, on je jednostavno imao sve što je bilo koji drugi uređaj imao na tržištu. Nije bitno koji. Znači Note je imao sve. Nekako polažem nade da će idući Note ponovno imati biometrijsko otključavanje putem lica, kao što to moj Note 9 ima na šarencu oka. Ovaj čitač ocka prstiju je stvarno dobar i rekao bih poboljšan u odnosu na prošlu generaciju, ali danas ima previše nas koji smo se navikli da je uređaj otključan već na prvi pogled. I nadam se da će se opet vratiti 3,5 mm izlaz, jer u ovih par godina se susreo s toliko situacija gdje je bio potreban da mi ih je teško nabrojati. I u konačnici se nadam da će Note ponovo biti taj jedan ultimativan uređaj koji će imati apsolutno sve što od jednog smartfona možete poželjeti. Jer takav je nekad bio. Šta znam, možda previše buncam, recimo vidjeli u komentarima jesam li u pravu ili nema veze, recimo isto ove glupci. Dobit ćeš ban sigurno. I nemojte molim vas ove rasprave, joj da je tu barem Snapdragon, onda bi ga kupio. Gle, u tom slučaju ti Note stvarno ne treba. Imaš S20 Ultra, uštedit ćeš pare, dobit ćeš skoro isti uređaj. Skoro.
Detaljna recenzija kao uvijek na našem portalu Mob.hr, link je dolje u opisu, ispod tog like kumbića. I eto, toliko od mene za danas i vidimo se idući put. I kad si već došao do tu, hvala ti. Uskoro čitam ko je dobio ove nagrade što sam obećao na 25.000 pretplatnika. Nisam stigao do sad, ali obećajem uskoro, tako da vidimo se.